Mayap Aldo anak, kumusta na kayo? Ing modulay ni susopa ng iubog ing kekang kapasidad, ban mabiyasa ampong apaundad, ing kasanayan king pamanintindi, karing ababasang kwento, king saop na ning pamamya komento, ampong pamakibat karing putang, tungkol king abasang kwento, gamit ya ing kompletong panyalita. Asahan niya na maging kawili-wili ya keka ing pamangawa karing aktibidad ang makapadug king modulay ni. King kayaryanan ning modulay ni, asahan da kang maging aktibo king pamakyabe, pamamasang kwento, king paralan ang makagawang komento, ampong makapakibat karing putang gamit ing kompletong panyalita. Ipakit ing lugod at kawilian king pamamasang kwento. Ing pamamasang kwento, netong yang proseso, pamangailangan kaisipan, konsentrasyon, ampong fokus. Papakit na ing ugnayan na ning sinulat, king mamasa, king paralan, amididinan niyang interes, inspirasyon, ampong kebalwan kareng babasan ak komento. Mauwagya ing kaisipan, ampong kakayanan, king pamanintindi kareng bage malino. Mididinan niyang pamagbayo king paniniwala o kaugalyan. Midadagdagan niya kebalwan at mirarasya king miyayaliwang lugar gamit ing kayang imahinasyon. Lawen niya ing letrato. Isulat siya ing gustong amano king kawon. Nanuya ing gustong amano king number 1. Nung ingke kayong sagot, lapis siya, gusto kayo. Nanuya ing gustong amano king number 2. Nung ingke kayong sagot, ba kayo, gusto kayo. Nanuya ing gustong amano king number 3. Nung ingke kayong sagot, kalabasa ya, gusto kayo. Nanuya ing gustong amano king number 4. Kung ingke kayong sagot, kamaya, gusto kayo. Nanuya ing gustong amano king number 5. Kung ingke kayong sagot, kendiya, gusto kayo. King pamamasang kwento, dapat lang tandanan ting tutuki. Talnan niyang masalese ing libro. Basan lang masalese at pakintinjan ding panyalitang makasulat king kwento. Ibuklat niya ing kaisipan kabang mamasa. Gamitan niya ing kekang imahinasyon kabang babasan me ing kwento. Lawen niya ing letrato. Pakipadanla ding putang. Number 1. Nino ding king letrato. Nung ingke kayong sagot, pamilya, gusto kayo. Number 2. Nano ing gagawan na ning balang metong. Magaling, isasaupan lang maglinis. Number 3. Gagawan mo rin ba ini king kekayong bale? Nung ing sagot yu, opo, very good kayo. Basan tayo nini ing kwento, ampong pakibatanla ting tutuking putang. Ing pamagat na ning kwento, ing pamilya ng Grace. Grace, pangadwaya ka ring atlong mikakapatad a Salvador. Imano, yabin Josefina Salvador. Metong yang masipag ampong mapanyeseng inda king kayang pamilya. Rodrigo Salvador naman ing kayang pengaring lalaki, responsable ampong maganakayang tune king kayang asawa ampong atlong anak.
Samantalang ikoya na idanilo, paneyang makayantabe king kayang pengari, king pamanyese karing kayang kapatad. I Grace naman, kasalukuyan niyang atsuking kadwang grado. Masipag yang magaral ang pong lagi yang maminto, karing utos na ning kayang pengari. I Joel ing karelang bunso, yapin ing mamesaya king pamilyado. Pustong aldo na ning Sabado, ampong Domingo, misaup-saup la king pamangawa king obrang bali. Metong lang ulirang pamilya at dapat pakyapusan. Ing lugod, ampong respeto, karela tunayang magbunga. Pakibatan talang ngeni, ding makasunod ako tang. Pilugan niya ing letra ning ustong pakibat king balang bilang. Number 1. Nino ing pamilya king kwento. Letter A, Salvador. Letter B, Santos. Letter C, Sevilla. Nung ingke kayong sagot, Aya, gusto kayo. Number 2. Nino ring pengari ng Grace. A. Jose at Mila Salvador. B. Roberto at Julieta Salvador. C. Rodrigo at Josefina Salvador. Nung ingke kayong sagot, siya, gusto kayo. Number 3. Ilan lang may kakapatid di Grace? A. 3. B. 4. C. 5. Nung ingke kayong sagot, Aya, gusto kayo. Number 4. Nino ing manyesaya king kayang pamilya. A. I Danilo. B. I Grace. C. I Joel. Nung ingke kayong sagot, siya, gusto kayo. Number 5. Nanong klaseng pamilya dari Grace na dapat lang pakyapusan? A. Matyaga. B. Magulo. C. Uliran. Nung ingke kayong sagot, siya, gusto kayo. Ngeni, kumpletuan niya ing kwento. Pilinan niya ing gustong amano king kawun. Isulat la king gulis ding pakibat. Ding amano king kawun, yapin la ding pusa, pamangan, dagis, lata, gesta, sinabog. Impamagat kaning kwento ing mataloting tilo. Sinulat ng Nelia T. Bamba. Brum brum, bigla may mulahiya ipilo. Atin pong nanuya ing mawawalang salita. Nung ingke kayong sagot, sinabog, gusto kayo. Sabi ng gulisak, Ima, nanuya po ito. Witis lareto, anang ima. Munta na ka, Kenny, manapag na kong nanuya ing mawawalang salita king number 2. Nung ingke kayong sagot, amangan, gusto kayo. Kaluklok ng pilo, mitdala ring sulo. Ima, tulisak ng pilo, nuka rin ka. Madalumdum ko, tatakot ko, anang sinabi. At syuko mo kening lele mo, anang ima. Kapang makaluklok yo, linong dagya ing, nanuya ing sagot, king number 3. Nung ingke kayong sagot, pusa, gusto kayo. Meow, meow, panagalane ing dagis. Ima, anang ginulisak, ni nanuya po,
atin niya mong tatagalan nanuya, ing sagot, king number 4. Nung ingke kayong sagot, dagisya, gusto kayo. Anang ima. Ay pilo, kapilan kaya milako ing takot, king katawan. Pinandit mo, tuki-tuki, ing dimdamdang akbungan. Boom, boom, psst, boom, kayag nananing kange, ing pamanigtig ning musika, at kalampagan daring, nanuya, ing sagot, king number 5. Nung ingke kayong sagot, lataya, gusto kayo. Mag-umpisa na ing, nanuya, ing sagot yo, king number 6. Nung ingke kayong sagot, piyesta, gusto kayo. Anang ima, tinandola, king awang, masala na ing paligid, dakal na taong magsaya. Basa niyang pasibayo ing kwento. I-drawing niya ing masayang lupa, istong masayaya ing panandamaning tao, king makasulat a panyalita. Malungkot a lupa, gustong malungkot ing panandamana ning tao, king makasulat a panyalita. Tatakot a lupa, istong tatakot ing panandamaning tao, king makasulat a panyalita. Number 1. Bigla may mulaiya ipilu sabi ginulisap. Nanuya ing panamdaman keni. Nung ingke kayong sagot, tatakot, gusto kayo. Number 2. Tinandola king awang, masala na ing paligid, dakal at taong magsaya. Nanuya ing panandaman keni. Nung ingke kayong sagot, masayaya, gusto kayo. Number 3. Ay pilo, kapilan kaya milako ing takot mo king katawan. Anang ima, nanuya ing panamdaman keni. Nung ingke kayong sagot, malungkot, gusto kayo. Number 4. Kaluklok ng pilo, mitdala ring sulu. Memulaiya at sabi inaus na imana. Nanuya ing panamdaman keni. Nung ingke kayong sagot, tatakot, gusto kayo. Number 5. May umpisa na ing piyesta. Nanuya ing panamdaman keni. Nung ingke kayong sagot, masayaya, gusto kayo. Sagutan tayo, ing gabay na gawain to. Basan la, ring makuya na kwento, pakibatan la ding putang. Isulat siya, ing letra na ning gustong pakibat, king gulis, bayo ing bilang. Number 1. Mintaya palengke i Kristi, para manyaling paninda, king kayang sari-sari store. May kapulot siyang 500 na pesos, habang maglakad siya king dalan. Magkano ya ing apulot ng perang Kristi? A. 500 pesos. B. 50 pesos. C. 5 pesos. Nanuya ing sagot. Nung ingke kayong sagot, A ya, gusto kayo. Number 2. Minupyat siya king kun amangga iberto. May kini siyang putakti kabang paukyat siya king kun. Midi na niyang dakal apantal king balat. Nanula ring menginis kang berto. A. Panas. B. Lamok. C. Putakti. Nung ingke kayong sagot, siya, gusto kayo. Number 3. Mendilo yaking uran i Elena, pangabengi, sinipunya ampong menguko. Eya may katudtud masalese. Bakit siya may sakit i Elena? A. Kulang ya sustansya katawan. B. May nganyang dakal a ice cream. C. Mendilo yaking uran. Nung ingke kayong sagot,
siya gusto kayo. Number 4. Melibangya king pamanalbe television ikarina. Akalingwanang gewa ing kayang project eskwela. Eya linob kinabukasan uling tatakot siyang makamwanan king kayang mestro. Bakit naagawang karina ing project na eskwela? A. Melibangya king pamamyanong. B. Mi patudtudyang maranon. C. Melibangya king pamanalbe television. Nung ingke kayong sagot, siya gusto kayo. Number 5. Dakalya seseng manok ampong babi ilino. Iti ing karelang maging kabiyayan otang mga ragul na lading sesena panisalidala palengke. Nanula ding sesenang lino. A. Manok at itik. B. Manok at babi. C. Babi at damulag. Nung ingke kayong sagot, biya gusto kayo. Nganibasa niya ing kwento, sulat niya ing check king gulis nung ing panyalita milyarya king kwento, ampong X naman nung aliya. Aldo ning pamilya. Aldo Sabado, maranon lang may gising ding pamilya kareon. Migluto yang almusal iima, kabang itatang menyak luyang danum agamitan da pego bran king bale. Ialan, may mali siyang mula king patingapon. Ding atlong anak, di Alan, Rodel, ampong Mario, atin lang sari-sariling pego bran king bale. Di Alan, mamali siyang mula. Rodel, maglinis siyang bale. Kabang Mario, sinaupya kang imana king kusina. Masipag lang magobra para king balang neto. Keni, mayayakit ing tunedang pamikalugod. Number 1. Milyarya ba king kwento ine? Aldo Sabado anyang maranon lang migising ding pamilya. Nung ingke kayong sagot, check ya, gusto kayo. Number 2. Milyarya ba ing panyalang itangay ni king kwento? Mamali siya king mula kabang itatang mananaman niya king mula. Nanuya ing sagot. Nung ingke kayong sagot, siya gusto kayo. Number 3. Mario yang sinaup kang imana king kusina. Milyarya ba ini king kwento? Nung ingke kayong sagot, check ya, gusto kayo. Number 4. Ni Alan, Rodel at Mario atin lang sari-sariling obra king baleda. Milyarya ba ini ketang kwento? Nung ingke kayong sagot, check ya, gusto kayo. Number 5. Ni Alan, ing manyaklo, ampong maglinis king bale. Milyarya ba ini king kwento? Nung ingke kayong sagot, siya, gusto kayo. Tandanan. King pamamasang kwento, dapat lang tandanan ding tutupi. Talnan niyang masalese ing libro. Basan lang masalese at paginting dyan ding panyalitang makasulat king kwento. Ibuklat niya ing kaisipan habang mamasa. Gamitan niya ing ekang imainasyon habang babasan me ing kwento. Basan niya ngeni ing kwento, ampong pakipatanla ring putang. Ing pamagat na ning kwento, ing Barangay San Jose asinulat ng Edna L. Pineda. Ing San Jose, ya ing pekamanating barangay na ning Santa Ana. Simpliya mo ing obrada ring kayang memaryo. Keraklan karing tao keni or telano la ampon pale ing tatanam na. Anyang minunang panahon,
katmun ing lagyo na ning barangay ay ni. Ing katmun, metong yang klaseng tanaman, ampong imbunga na may bilugla at maslam alamo kamyas. Hinaus den katmun ing lugar uling dakal at tanaman akatmun ing tutubo ka rin. Wera ka rin katmun, dakal adikot ing makatanam king barangay ay ni ampon di taklamo ding taong makatuknang. Linabas ing makabang panahon, mera kala ding tao, ampong meging maunlad ing karelang kabiyayan. Dakhal makapagobra aliwang bansa na makasaop king progreso ning karelang biye. Anyang meunlad siya ing barangay San Jose, ing San Jose ngeni, Bistaman, malati ampong simple ya pa rin, metong ne karing maunlad ng barangay ning Santa Ana ngeni. Nanuya ing dati ng lagyo ning barangay San Jose. Nung ingke kayong sagot, katmun, husto kayo. Nanuya ing buri ng sabyan ning katmun. Nung ingke kayong sagot, metong yang klaseng tanaman, husto kayo. Ilarawan me ing barangay San Jose anyang minunang panahon. Nung ingke kayong sagot, dakaladikot at itaklamo din taong makatuknang, husto kayo. Nanong pamagtayo, ing milyari king barangay. Nung ingke kayong sagot, meging maunladya ing barangay, husto kayo. Nano kaya ing sangkan, nung bakit meging maunladya ing karelang barangay. Nung ingke kayong sagot, dakal may kapagobra aliwang bansa ang makasaop king progreso ng karelang balen, husto kayo. Hangganem Kenny, salamat!